Pimeri lalompui pima omtei kumsom nga parukhi PFC nginale Pimeri en lalpari te fanu ania kum sang zukwa somruk pasari March ni somthum pakata alo pianga unaw pakwa ani fanu pakhat le fapa pakhat nein chokama sectiona chung kuain an cheng chung le khatte mai baka thenrual ten an ngainat minun nem pima omtei hian thoha awangin kumin January ni som pahni jingnamdar som pahni le mini somli khan chatuan rampanin khovel hi achua sana hemini vek chanudar khata an chene na vui ania atu January ni som pathum zirtop nia Mission Veng Christian thanmula phumani PH thandluangi kumsom kwa hi putai le piching khu mi te fanu ania kum sak zwa somthum pathum khan kulikona alo piang unaw song pahni ania fa pali nein mu ka sectiona anom pathian thu tuipui pithan tluang hian lung thalo ane wangin kumin January ni song panga pathian ni jinglam dar sarile chan bea khan chatuan rampanin khovel hi achua sana hemini vek chanudar khata alche neina vui ania Mission Veng Christian thanmula phumani pu elel thuama pulalian thuama kumsom riat parukhi kum sang zwa somthum paru October ni som khan sakhan tlang sang tripura alo pianga puthan chungale pilal ching puite fapa ni anu naw hi song pasari ania pisang pungine in nein fa paruk annei kumin February ni somni pariat thole ni chomhalam dar som pakhale ni somni pathuma khan natna sang sangin atlak buak awangin chatuan rampanin khovel hi chosana achene in chuwa khama sectiona thana hun ser man pui ani hnuin hemini ve khiananin pui ser kon lungleya phur phei ania March ni khata voi ani hnuin ser kon thlan mola phum ani pi Marian Zodin pui pima dini kumsom nga pathum hi PHC lalwon le pilal jitingi te fanu ania kumsang zuko somsari April ni somnia alo pianga unaw pathum ania fapa pahi anei ule naute hui khom tuber ril ruthale hlim theitak pima dini hian lunglam fello awangin kumin March ninga pathiani zandar kwalemi somnga panga khan chaton rampanin khovel hi achhuasana atuk March ni ru thoton ni chhun dar som pahnia an chen in 2% sectiona avui ania Mission Veng Christian thanmula phumani pilal lian chungi PLCE kumsom sari hi punun dangale pisang thuami te fanu ania kumsak zugwa somnga pathum January ni somni khan Sinat Hospital durtlanga alo pianga unaw pathum anni apasal pukezo sang zwalnen kum sang zugwa somsari panga innein fa paruk annei chuak cancer awangin kumin March neru thotan ni zan dar kolemi somli panga khan chatuan rampanin khovel hi chosana atuk March ni sari tholeni chundar sompania anchena in muka sectiona vui ania adu ange in afanu lalmon pui ami thlan Mission Veng thlan mol hlui lama phum ani pithan zawi pizautei kumsomli parukhi puthang dola le piram lo mi te fanu ania kumsang zukwa somsari pasari January ni sompalia alo pianga unaw paruk anni purem lalnga kanen innein fa pani annei pizaute hi muka sectiona chung koinan chenga cancer wangin kuin March ni somni pakua nilai ni jingdarli le achan vea khan chatuan rampanin khovel hi chuasan hemini vek chanudar khata Sunday School Hall biakin puya voina hun man ania
Mission Veng Christian thlan muala phum ani tlangwalal thlamuanga kumsomnga pakwa hi upaje sang hluna le pilal mingliani te fapa ania kumsang zukwa somruk pali khan phoi bong khwa alo pianga una upasari ani hunrei tak Mission Veng Branch YMA Executive Committee member lo ni to chua kama seksana hroi to hlun ni bok tlangwalal thlamuanga hian cancer awangin kumin April ni somni panga thole ni jing lamdar khalemin somnga pasari khan chatuan ram panin khovel hi chua sana hemini vek chnudar khata an chena in chua khama seksana avu yania Mission Veng Christian thlan muala phum ani pu h lal mangaya puma kumsam sari pakhathi pubol lian ale pisap jing te fapa ania kumsang zuwa somnga pani October ni som panga khana lo pianga bilal ro tluangin en innein fa pali an nei liangkhai sectiona chung koin an cheng pathian le ako ran ngai na tu puma hian cancer awangin kumin April ni somni pakwa inrinit lai lam da rukle ni som panga khan chatuan ram panin khovel hi chuasana atuk April ni somthum pathian ni chundar som pania an che nei na vui ania Mission Veng Christian thlan muala phum ani pu armal soma kumsom sari hi pusangkung ale pikol ching pui te fapa ania kumsang khazukwa somnga pathuma alo piang unaw som pathum ania pisang pui ne nin nein fa paruk an nei liangkhai sectiona chung koinan chenga stroke awangin kumin mei ni khat thotan ni zandar som pakhalem ni somli khan chatuan rampanin khovel hi chuasana atuk mei ni ni thole ni chundar som pania an che nei na vu ania Mission Veng Christian thlan muala phum ani pilal than pari tai kumsomli poi puvi sa ning lovale piterasa lalmoi te fanuania kumsang zukwa somsari pali February ni somni pali alo pianga unau pariat ani fa pathumanaya nerve thalo ania wangin aunau pa pu William lal thanjama chaw pasana section nena ron omin head na awang hian kumin mei ni ni thole ni tlai lam dar thum le chan ve khan chatuan ram alo pan tani atuk mei ni thum ni lai ni chun dar som pania an che nei na avu ania Mission Veng Christian thlan muala phum ani pu vanal sanga kumsomli pasari hi pu vanal rovale pi vanal moni te fapa ania kumsang zwa somsari paruk October ni somthum pakhata Mission Veng a hian alo pianga unau panga ani pimhing than sangin en in nein fa parwanneya na thona wangin serchi pa chung kwa ani pathian thua tuileya pathian le ako santa na chnem ngai tu ani kothalo nat nain hunanga mochen na ti boi nuin kumin mei ni thum ni lai ni zandar soma khan chatuan rampanin khovel hi chuasana atuk mei ni li ni nga ni chhun dar som pania almani in muga sectiona avu yania Mission Veng Christian thlan muala phum ani pilal nun siami kumsomli parukhi pulal nun tharale piwanal pui te fanu ania kumsang zukwa samsari pasaria biatea alo piang unau pathum ania fa pathum anei thenrol te ta na kom nuam pilal nun siami hian pneumonia natna wangin kumin mei ni riat thotan ni zan daria lemini somnia khan khovel hi chuasanin chatuan ram apana atuk mei ni kwa thole ni chundar sompania an chena in rokunga sectiona avu yania Mission Veng Christian thlan muala phum ani
pu h lal muaka kum samruk pakua hi pulala vale pinhul hi rite fapa ania kum sang zukwa somnga panga January ni thuma KLC khwa alo pianga unau panga anni pithan zawinen in nein fa paruk anei septi semia natna wangin kumin me ni som pakhat ninga ni chanu dar khatlem ni somnia khan chatuan rampanin khoveli achuasana atuk me ni som pani zirtom ni chundar som pania an chena in chuakama seksana voi ania Mission Veng Christian thalmola phu mani pu larmoya kum somruki upakal khamale pisang khu mi te fapa ania kum sang zukwa somruk pathum me nilia alo pianga unau panga ani pilaro puine in nein fa pathum aneya boga section a cheng ani heart attack awangin kumin ju nikhan ninga ni zan da rukle minin nga khan chituan rampanin khovel hi chuasana atu jun ni ni zirtom ni chun dar sawpania Goshen Sunday School Hall diin puya avu ania Mission Veng Christian thalmola phu mani pu si zo than sanga pasawa ko songa pasari hi pusil ti zamale pithang ve lite fopa ania kum sang zugwa somruk parga bung kon venga alo piang unau pasari ania pilal exami melriatami ne kum sang hiya khan in nein fa pani annei liangkai sectiona chung koinan chenga cancer awangin kumin ju ni somthum zirtom ni jingdar college an ve khan chatuan rampanin khovel hi chuasana atu July ni khat inrin ni chundar sawpania anmani in bung kon venga vu yania bung kon than muala phu mani pusi jo than sang hi kan branch YMA executive committee member oning mo chen ni to le nilai mek ania liangkhai section leader hlun ani pilal zidingi kumsamriat pasari hi pusaw mai thangale pibia lite fanu ania kumsang zukwa somthum paru October ni somni pariata alo piang unau paruk ania OHC lalwana nen in nein fa pathum annei cho pasana sectiona chung koinen oma lunglam thalo awangin kumin August ni kuwa nilai ni tlai lam daruk lem ni sopanga khan chituan rampanin khoweli achuasan atu August ni som ninga ni chundar sopania Goshen Sunday School Hall biakin puya vu yania afapa valpuya than Mission Veng thalmol luya phu mani pu vanal vuana pu vuana samre pariathi pusel loele pidar zaki lite fapa ania kumsak zukwa somthum panga alo piang unau pariat ania pinu buangine nin nein fa pali annei cho pasana sectiona chung koine noma kal thalo wangin kumin August ni som pasari ninga ni zandar som bakhalle ni somma panga khan chitwan rampanin khovel hi chuasan atu August ni som pariat zirtom ni chundar som pania Goshen Sunday School Hall biakin puya vui ania Mission Veng Christian thalmola phu mani puke zo thon moya kum samsari pangai hi pudaro lu tale pithang ve lite fopa ania kum sang zwa somli paria July ni som panga East Lungdar alo piang unau pariat ania piar par moinen in nein fa pathum annei chuakhama sectiona chung koinan chenga cancer awangin kumin September ni som pakhat thotan ni jingdar sari le ni somli panga khan chatuan rampanin khoveli achuasan atuk September ni som pani thoi ni chundar som pania Goshen Sunday School Hall biakin puya vu ania Mission Veng Christian thalmola phu mani
pulal shuai tuanga kumsam thum pakua hi pukol duna le pithan pari te fapa ania kumsang zukwa somriat pali march ni soma civil hospital aizola lo pianga unau pali ani pilal chan himi te nen in nein fa panian nei muga section a chung koinan chenga stroke ko wangin kumin september ni som pathum nilai ni tlai lam darli a khan chatun ram panin khoweli chuasana atuk september ni som pali ninga ni chundar som pania Goshen Sunday School Hall biakin puya avui ania Mission Veng Christian thlan mola phu mani pichon kungi kumsum kwa paruki pusang zola le pikap kungi te fanu ania kumsang zukwa somni pariat ju ni som panga khan biatea alo piang unau so mania kumsang zukwa songa pakwa purwal khumanen innein fa pali annei chokama seksana chung poinan chenga kumin september ni som panga zirtop ni zanlai dar som pania khan online ha dam takin chatuan ram panin khovel hi chuasan ani amini vek chhudar khata Goshen Sunday School Hall biakin puya avui ania Mission Veng Christian thlan mola phu mani PVL din pui kumsam ruk pasari hi puar lal tong le pilal bu bi te fanuania kumsang zugwa somnga paru November ni som pakhata untlang thua alo piang unau paruk ania kuvi sap chung ane in nein fa pali anei lengkhai sectiona chung koinan chenga bible ngaina a chiar nuam ti pidin pui hian thin thalo awangin kumin september ni som paru inrin ni jing lamdar ni lem ni soma khan chitun ram panin khovel hi achuasana hemini vek chu lamdar khata an chene na vu ania Mission Veng Christian thlan mola phu mani puchal lian huna kumsam sari pasari hi pudar sai jingale pilal zui te fapa ania kumsang zugwa somli paru september ni nga dar lum khuwa mamita alo piang unau pariat ania pimal sominen damveng aizola innein fa pali annei chuap thalo wanga hunrei tak damlowa aum hnuin kumin october ni somhi pathum thotani jing dar saria khan chatun ram panin khovel hi chuasan tani hemini vek chhudar khata an chene in roku nga section avu yania Mission Veng Christian thlan mola phu mani nula zonun sangi kumsam hi parukhi kumsang zukwa somkwa pasari December ni rukhan civil hospital aizola alo pianga puzauliana le pivanun engite fanu pani jinga au pazokani kumsang ni le pania khan apa puzaulianan chatuan ram alo pansan toa chokama seksana chung kwa chengani achung kotan athei to pa abei lain chuak cancer awangin kumin November ni sompali thole ni jing lamda ruklen ni samhni khan narna om tolo na mun panin khoveli akalsan hemini vek chanu lamdar khata Mission Veng Branch YMA la vu yania Mission Veng Christian thlan mola phu mani pi baby lanun sangi pi baby kumsam thum pathum hi pulal chon ki male pilal chan himite fanu ania kumsang zukwa somkwa July ni som pathuma civil hospital aizola alo piang unau pali ania pulal lian moi nen innein fa pali annei chokama sectiona chung kwa ania kumin November ni som pariat indrinit lai lamdar thuble ni somdi panga khan pumna awangin khovel hi chuasanin chatuan ram apan ani atu November ni som pakwa pathian ni chundar som pania vu ania Mission Veng Christian thlan mola phu ani
pizo pari kum som thum pakwa hi pulal te ale pi thanga chong te fanu ania kum sang zuwa somriat pathum October ni som hi khan naga thola lo piang unau pasari ania puich larin moyane in nein cho pasena 600 cheng anni fa pahnian neya kumin November ni som hi pakwa jingdar sari le min som di panga khan chuap TV awangin chatuan ram panin he khovel hi chuasana amini vek sudar khara Mission Veng Branch YMA hola avui ania Mission Veng Christian thalmola phu ani Puzau sang liana kumsom nga pariat hi puwan rovale pisi rozami te fapa ania kum sang ka zukwa somruk panga October ni som pakwa khana lo pianga unau pariat anni pilal eng moi pima enginen innein fa parok annei Mission Veng Branch YMA office bearer lo ni to thin ril rutra puzau sang hi thin thalo awangin hunrei tak adam lo nuin kumin December ni kwa indini zan daruk le mini som panga khan khovel chua sanin chatun ram alo panta ani atu December ni som chundar so pahni le chan bea an chen na in muga sectiona abu yani huin Mission Veng Christian than muala phum ani